May samanen kabsat nga naragsaken na barang nga kablaaw iti itedmi kada kayo. Taniya po Diyos ket inted na daytoy manen nga oras tapno kakadua tayo ket pag may sain tayo kakabsat iti inadal tayo kada ito nga lawas. Nga adda tayo kakabsat iti mikadua nga leksyon tayo kada ito nga quarter. Nagpintas kakabsat iti adadalen tayo. May panggap iti libro iti Efesos. Nakita tayo nga ni Apo Diyos ket inusar na ni Pablo. Tapno digiti inaramid na nga agpaay iti ili na ti iglesia na iti Efesos ket datayo itatang agdama nga anak na nga agururay iti asidegen a panagparang ni Apo Mesos. Nga tungpalen tayo kapsat dayjay bilin nga datayo digiti usaren ni Apo Dios nga manglipas iti trabaho na. Babaen iti panangiwaragawag iti agnanayon nga ebanghelyo. Ada tayo ti lesson number 2 ket pa-check nga iti ragsak ket adda kada kayo. Agyaman kami kakabsat adu kada kayo digiti agi-share kadigiti panagiinadal tayo. Maalayo kakabsat iti adal tayo iti Facebook nahanyo nga na naala digiti panaki kadwayo kada kami iti oras dayjay panagadal. You can still go back kadayjay nga amin nga na-record kakabsat nga araramidin tayo Facebook account. Kabilyo laeng ti nanumo nga nagan ti kabsatyo Elias Rafanan. Rumwaren kakabsat ti gijay. Katagyaman kami kadigiti subscribers. Agyaman kami kadigiti gagayem ngos osarin ni Apo Dios nga daytoy nga programa tayo ket agtultuloy kakabsat. No matter how simple it is, ni Apo Dios iti mangususar. Iti paulo na iti leksyon tayo kadaytoy nga lawas. God's grand Christ-centered plan. Ngem sakbay kabsat nga unagen tayo daytoy nakapinpintas nga leksyon. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ama dawaten mi. Iti bendisyon nga ited mo kada kami. When nagtultuloy nga ited mo dagiti kasapulan mi nga bendisyon. Ngem kadaytoy nga gundaway, kadaytoy nga oras. Dawatin mi ama nga ited mo kada kami iti bendisyon, iti sirib, bendisyon ti panakaawat. Tapno maamuan mi dayjay nga tarigagay mo no kasanom nga inusar iti iglesyam iti Efesos, kastamet kayat momit nga usarin da kami, itatang agdama nga kamkameng iti iglesyam. Agyaman kami o Diyos, tadaytoy nga programa nga ipalpalubos mo nga mausar, ket mabinbindisyonan dagiti anak mo. Dagiti dawaten mi, itinagan na po Mesos. Amen. Idi daytoy nga lawas kakabsat. Ijay iglesia tayo, ijay Aritaw Church. Ket inbagadang siyak iti ng Sabbath School Lesson Review. Ket umis-isem ang sipod ta gayam, daytoy us-usarin tayo, daytoy agdama ko maitata, isukabsat iti inusarda ijay church tayo di Aritaw, idi na pa na Sabado. Nakadadu kakabsat digiti churches tayo nga kasi dararamidin na. This is not the intention. Iti intention kakabsat ket daytoy pa nagre-review tayo. Mausar kadagiti facilitators na dayta usarin tatay iti department iti Sabbath School. We call them as teachers. Ngamitatan they coined the word facilitator. Tapay iti kayat iti Sabbath School department. Dagiti church, dagiti Sabbath School teachers, they facilitate. Pudno launay kakabsat. Nga iti panagiinadal, it's a group discussion. Kitagyaman kami, nagsipod ta,
Dagiti met nga ited me kakabsat nga outline, either in PowerPoint wenno just plain outline. Dagiti kakabsat tayo nga trabahador, dagiti Sabbath school teachers, and they are using it. Ni Apo Diyos iti madaydayaw kakabsat. Didim bagagtatay nga dagiti kakabsat nga mangsup-suporta dito nga programa tayo. And I would like to name them, some of them. Tanakadado kayo kakabsat. May isa ni Sister Novi Tapisiria. Kabsat tayo nga taga Northeast Luzon Mission. Naikantigundaway nga nagtrabaho kabsat ijay SSD Division. She's now retired. Damit digiti kakabsat tayo nga ijay artatsyon ni Sister Julie nga naistiling basabas. Aday ti kabsat tayo met ijay Spain ni Sister Raquel Katubig. And I have my bosom friend Roland and Margie Agustin. And God has given all of you that grace to encourage me to go on. Amoy kabsat ket naragsak iti biyag ti ag-retire. But naragragsak ti jay ag-serbi. Gaputa at dadigiti kakabsat, at dadigiti gagayem, they just keep on patting the shoulders. Pastor, go on. Go on. Kasi jay iti kayat tayo kakabsat. In any way nga mabalin yung ibaga. Just your thumbs up. Just your good comment. Just sharing. Just subscribing. Digiti kakabsat gives the push nga mabalin tayo nga agserbi. Pantay ti lesson tayo. God's grand, Christ-centered plan. Iti paset amayulo tayo, our memory verse is found in Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Alain tayo kapsat na ito yung bagana ni Pablo. Bendito, nagasat, ti Diyos Ama. Anya itararamiden, dahito Diyos Ama. What does the Father do? Itid na dagiti amin anak pili a bendisyon a kasapulan dagiti ayaten ng anak na. In, kabilang kapsat, in Christ. No, adda tayo di church, whatever church you have, either Seventh-day Adventist Church, either Protestant churches, Baptist, Methodist, kang kantain tayo kakabsat, dahil doxology. Do you remember the words or the lyrics of the song doxology? We'll put it in the screen and you can follow. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above your heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Dayawin tayo ti Diyos. Apay, tadigiti amin a bendisyon. All blessings flow from Him. Digiti ititid kakabsat ni Apo Diyos. Dagiti intid na kadigiti anak na ijay iglesia, ijay Epesos. Isumot laeng iti kayat na nga itid ken kanyak, ken datayo kakabsat, itatang agdama ng oras. If God was faithful in giving all the blessings nga kasapulan kakabsat, iti iglesia na Efesos,
That same faithful God, itid na iti kasapulam kabsat ko. Iti lesson tayo, it is about the doxology. Nga dayjay nga inted ni Apo Diyos. Through, in Christ. No adda itid na gapo kini Apo Jesus. I remember a story during the American Civil War. Iti presidente kit na Abraham Lincoln. The story goes that there was a soldier who was sentenced mutiny. Awan, DJ mutiny, DJ kasalan nagrebelde. And in the palace, they call it the White House. In the gate kakabsat, adda iti maysa nga ina. She wanted to have an audience with the president. Adda jay, she wanted to intercede for her son. In the cold of the night, in the cold of the day, the mother was there. Haan nga pastrikin kakabsat dagiti gwardiya. Tapay, she did not have any appointment with the President Abraham Lincoln. Abraham Lincoln had a son. Itinagan na in that story is Todd. T-O-D-D. He was playing in the playground in the White House. A little boy as he is, he was playing. Kikitaan di guardia, palace guard. Gayaan dito be. And then, this young boy recognized, aday ti babae. So, that little boy went. Kita yung kung ma-imagine kabsata da daytay kasalalag iron grills nga nagdakil nga ruwangan. The woman was holding at the door, at the gate. Napanjubing ko na. They talk. Inbaga na dayto babae di concern na. Ket kuna na, dayto ubing, come with me. This little boy ordered the gate, the guard to open the gate. The guard, nakawan na, nag-umisisam. Iniganan daytoy basit ng bing, dayjay ima daytoy nga ina. With their hands clasped together. That little boy was walking ahead. Kadayjay nga ina. Ilablibsan da digiti gwardiya. Until that mother arrived at the table of the president, still holding the hand of the president's son. You see the scene? Naibaga dito nga ina dahil concern na. Saan ang makastrat? Ngam gaputa dahil anak iti presidente, isu iti nangigam di iba na. They pass all doors, they pass all guards until they arrive at the president's table. The story said that the president understood the concern di ina. And the son, the soldier, was given freedom. With this little example, kakabsat, no babaen iti pamati, you and I are holding by faith the hand of the Savior. Digijing nga bendisyon nga dawatin na iti Ama. The Father, and yung memory verse tayo, the Father gives all those blessings. Kitaan tayo kapsa. Christians are already blessed through their identification with the risen, exalted Jesus. It's a blessing. We are called, sika kanya, kabsat ko,
Sika, kensya, we are called Christians after the name Christ. And that is itself a blessing. No, I also go to dayjay bunyagan iti ubing. Agbunyag ko na niya. Ket us ayabanda may dagiti gagayem ko, so I oblige. Pang kami di takil nga simbaan. Yun di process di pa. And then itareda di ubing from the altar tarareda. I don't know if that is their process. While they are bringing the child out from the altar to the door of the church, ibagbagadan, Christian. Kaya naman sa he's already a Christian. But to us, we believe nga idi nga inawat tayo ni Apo Jesus akas personal a manlubot tayo. That began the journey and the process and the life nga inayabanda tayo nga Christian. Iti lesson tayo kakabsat, itid na iti talo nga napili a bendisyon. 3 blessings. Blessing number 1. In Christ, we are holy and blameless. Ulitin. Blessing number 1. In Christ, we are holy and blameless. In Ephesians chapter 1 verse 4, it is written, and we read, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. I like that. Siya ang managbasol. Datayo ang managbasol. Intun no inawat tayo ni Apo Jesus a personal a manubot tayo. He is our advocate. He is our mediator. Dayjay anasantuan abiyag na. Ikawus na kadatayo kakabsat. To make this blessing number 1, nga maawatan tayo kakabsat, mapantayo dayjay parable nga inted ni Apo Jesus about the wedding garment. In the parable, adda iti pakasar. Adda kakabsat iti reception area. Kit adda digitay ibaga tayo nga no awan iti invitation mo, handa ka pastor ka. Ngam itataga. We just go. Kit digitay agpabuda, they just allow us. Idin nga dan ijayen, madaman iti pabuda. The reception was going on. The father of the groom went around and checked the guests. Adda iti nakita ng kakabsat nga maysa nga bisita. Di sinaludsod na kunanakit. Saan ka di nga naikang ka iti wedding garment? Ket iti kunana, when? Saan ka di nga masapul nga usarem dayta nga wedding garment? Saan kakabsat nga makaited iti anyaman nga rason? O he cannot give any reason. No apay nga saan na nga inusar dayjay nga wedding garment. While the wedding was going on, while the reception was going on, the verdict was, inalada daytoy nga guest adda dayjay wedding garment na handa nga inusar to be thrown out outside of the reception.
Daytoy iti kunana ni Pablo kabsat, iti iglesia iti Corinto. A person who is in Christ is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. Sika kabsat ko, amin nga imawat ken Kristo Jesus, akas personal a manubot na. Itibiyang ni Apo Diyos in God's sight. Sika ken siya ken datayo amin. We receive the first blessing. In Christ, we are holy and blameless. Agyamanak ti ni Apo Diyos. Amen. Blessing number 1. Blessing number 2. In Christ, we are adopted. Let us read Ephesians chapter 1, verse 5. Having predestined us for adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the riches of His grace. Sino ka? Sino ka? We were strangers. We were not part of the commonwealth. Hantayo ang nakibiyang. Hantayo ang paset. Iti balay ni Apo Diyos. But in Christ, sikatan siya, were adopted. Amoy o kapsat iti kayat mga sawan, legit adopted. Paul was addressing the Ephesians who believed that their fate was predestined by the stars and the planets which they have regarded as gods. Naman tayo kung sa tili, napan nga lesson ng Lord. There was a riot in Ephesus. Tapay, there was a radical change. We computed the value, the value of the materials, the books, and everything. That this converted new Christians, they gave them the blameless in whatever they believed. They were magicians, they were astrologers. Itatang na they were converted. We computed. Hindi ka rin yung church, we computed. And we said it was 25 million pesos. Tinapuuran that day. Why? Now, they feel, sa aning na digiti na Joseph, itinangadap kanya, they have now felt the joy that they are now adopted as children of the Heavenly Father. Adopted kapsa. Naglagi ko ng telepo. Na iti plano ni Apo Diyos, isalakan na iti manabas. It is also when discussing this, maybe in your family worship, there was a friend who gave me a text message. Pastor, no predestined na road iti tao. Amin na rin may salakan. Kaya mo man ulo saan? Sikat may salakan. Kabsat ko, brethren, let us remember that when God created man in His own image, He gave man the power of choice. Saan kayo robo? Buray mo kasalong iti kapintas. Dahil plano ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos saan na nga ipapilit. Dahil diyay apayat na kadagiti at just read the famous text na inbaga ni Apo Jesus, John chapter 3, verse 16. We will read it together. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Hindi intid ni Apo Jesus ti anak na. Anya plano na, because He loved sinners. He wanted to save sinners. May salakan namin. Plano ni Apo Diyos, when may salakan namin. Yung may salakan ka di ani, at da iti kondisyon, whosoever believes in Him, kini Apo Jesus, saan namatay? Lubigit at da iti biyag na agnanayin. Just try to concentrate on that verse. Sika, ganun siya. Nagidjay nga anak ni Apo Diyos iti Efesos. What made the difference? The difference was they have received, they believed kini Apo Jesus. Because they believed in Jesus, they got naawat that they received blessing number 2. They are adopted as a son of God. No adda iti matay, hantay na pabasumin ni Apo Diyos kakausan. The iti kondisyon, whosoever believes. Ikaw kay kasmong naliganti may isang ilustrasyon. Imagine, adda iti dakkel na passenger ship. Manipod iti port iti Manila, apan iti Cagayan de Oro iti Mindanao. Again, imagine there are 1,000 persons inside that ship. From the captain, gana ti passenger, kabitin 1,000. Idin travel tan, adaden iti open seas, adaden kapsat iti lahat. Imay tinapidsan bagyo. Imay itinapidsan dadakkel katalgunin. Ingana nadaksang gasa, daytoy nga barko cannot take the China dawol iti bagyo. In short, nadadaan ito na barko. Ngam adda iti provision katapsa. Ijay na barko, adda iti life vest. Kadagiti amin nga pasahero. Into no sobrang adda life vest nito. When I was traveling, dahil iti sigurado nga aramid pa yung pumangko dahil life vest. Just in case of emergency, adda kanya dahil yung life vest. Saan lang na yung life vest? The captain will make it sure na adda dahil life boats na pagluganan dito na pasahero no dumiteng ka sa itikastoy na disgrasya. Now, tell me, no adda dahil life vest, adda dahil life boat, ngayon ti pasahero ko, hana nga usaran dahil life vest, hana nga kaya itaglugan ijay life boat. No matay, papasulong ti kapitan. Ulitin, no matay, papasulong ti kapitan. Dahil iti kayat na nasawan kakapsa, iti may sa managpasol, the sinner must make a choice. And that choice is accepted by God. Yung second, dagijay nga anak ni Apo Diyos di Efesos. They made the choice. And what was their choice? What is your choice? What it was my choice? Our choice is we receive Jesus as our personal Savior. You are adopted. Blessing number 3. In Christ, we are redeemed. Basahin tayo iti Ephesians chapter 1 verse 7.
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to His good pleasures, which He proposed in Himself. In the story of redemption, ay quiver ang tigiragirag mo kamsat no adalat na ito. Anyan iti pinapatay mo. Anyan iti pinapatay ko. Nga iti Diyos anang parswa katatay mo. Saan na akayat nga sikaklen iti siya digijay ng anak na iti pesos will perish and die. He redeemed us. Daytoy itiladawan ka. In creation, adda tayo kini Apo Diyos. Idin nga nagbasol, adda tayo iti kabuso. Igeng na tayo iti kabuso. Itid na tayo gunguna no ayabam ang price. Ngam iti Biblia ko na itid na tayo wages of sin. Isulit pa tayo. Ngayon gapo tayo ayatin na tayo ni Apo Diyos at tayo kakabsa. Ijay ayan di kabuso. Imay ni Apo Jesus in the territory iti kabuso. He came here. Anya inaramin na to redeem us by His blood. Ibagagamin kakabsa. Agsipod ta sikat ng tisyak tinagbaso. When we sin, we must die. But the plan of redemption was, saan ka amatay? Taapay ni Apo Jesus will die, and He died for you. In His blood. Through His blood. Idi anatay ni Apo Jesus. Sikat kun iti siya. He redeemed us. Ginatang na tayo, binayadan na. Numapang kayo kakabsat iti big supermarkets, we have a redemption center. At the dyan iti napukaw, ipanda di dyan. You will have to identify it. One day, we went to SM Rosales. Gaputag tutudo, kat adda di payong amun, hindi tayo di payong, di tayo nanginamot na payong di kaya di ubing. So, we use that. Kat saan nga ipastret di payong, it was dripping wet, di guardia der, sir, kunana, adda pa yung kabila, suwit po dito. Idagawid kami, ambot na nagtutudo, nalipatan mi payong. Idada kami pwede dalan, nalagit ni Mrs. Rapanan ni payong. Kaya po namin ka, dato'y tayo, we are home. Kaya mo sa una pa mo kailang subiyan di payong. Yet she was thinking about the umbrella. Kaya yung karikot, sige maturukan, into bigat, kapal ka. So, kabigatan na. Nagsubli kami kapsat di Rosales. Una na di guardia, sir, we have a redemption center. Pinagduaan na kami. Hindi nakalanong kami dyan. In-explain ni Mrs. Rapananda, experience na the past day. Ikunanda di redemption center. Ma'am, ado di payong dito. Not just we, ang ganda kami, di makapukaw di payong, ado di makapukaw di payong. Good po na good. Nandiyan na di payong. The only problem was, you will have to identify di payong mo. Hanga kasala dito'y kakabsat, kuna na being justified freely by grace through the redemption. We are identified kini Apo Jesus. Tinagan mo, tinagan ko, Christian. I was advised. And I accepted the advice. Hindi nagpa-interview ako sa US Embassy. I did not remove the name Christian.
Kunana de Jay Consort, Sir, what is your religion? My answer was, I am a Seventh-day Adventist Christian. And he smiled. Kasi Jay, kakapsa, that tayo, Christianity. Did Mrs. Rafanan get the umbrella? Unfortunately, saan tapay, hindi kita na din yung payong. Ambot kayo na. Naibilang din yung payong. We just count it as an experience. Although, dahil naggastos kami, nagsubli kami, nabanog kami. But we count it as an experience. Ano din ito yung blessings? Number 1, in Christ, siya, we are holy and blameless. Praise the Lord. Blessing number 2, in Christ, ganito siya, we are adopted. Praise the Lord. And blessing number 3, in Christ, ganito siya, we are redeemed. Praise the Lord. Isuiti ko na nagkakapsa. Ni Apo Jesus in Mark 10:45. It is written, and we will read. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life for a ransom for many. For a ransom, for a redemption. Ginatang na. Now, the question is, agsipot tasika. Irugi tayo iti blessing number 3. You are redeemed. Sinubot na. Isubli tayo iti blessing number 2. Kat gapo ta sinubot na ka. Sika, kat anak ni Apo Diyos through adoption in Christ. Isubli tayo iti blessing number 1. Ang sipot ta sikan, kat na-adaptan, gapo ta in-redeem na ka ni Apo Jesus. Kat sika itatan, ang bibiyag ka in Christ as holy and blameless. What does our lesson teach us? We will read Ephesians chapter 1, verses 11 and 12. This is the good news. Ang buhay ko sa alain tayo in every lesson na adalin tayo. Find the good news. And when we have found the good news, live by the good news. And then share the good news. What is the good news in lesson number 2? Again, Ephesians chapter 1, 11 and 12. It is written, and we read, in him also we have ordained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we who first trusted in Christ should be the praise of his glory. Kunana ni Pablo, EJ Ipeso, that we who first trusted in Christ, that tayo na inunang ng talag ni Kristo, agbalintay kuma, nga dayaw nga agpaay, iti gloria. When the word sees you, as the word saw, the gijay nga anak ni Apo Diyos, di Efeso, nakita na itibilan, they see the power, they see the transformation of a sinner who is saved by grace. Oh, I remember a friend, tinaga na Samuel Cabras, taga-Agraw, Santa Maria, Ilocos. Samuel was about in the early 50s, hindi na niya amamo kami. Samuel was not honored ang damadayawin ijay nga bari.
igid iti bantay, iti santa. Tatay, maysa nga partay, he was a drunkard. But when he met the Lord Jesus, iti nga naamuan na di ayat iti Diyos, naamuan na di parabol ni Apo Diyos, nga iti itid ni Apo Diyos, dagiti talo ka bendisyon nga inhadalting nga ni Apo Diyos ilipatin na iti panagbiag ni Samuel iti nga napay nga amot ni Panginoon. Nga ni Apo Diyos pagbalinin na nga ni Samuel kakabsat ket may isang anak na. Ket ni Apo Diyos awatin na ni Samuel akas may isang baro na kamkaman iti pamilya. When the Holy Spirit led Samuel to accept Jesus, I had the honor to baptize him iti igit ti baybay iti nalpusan ta Maria Ilocos one Sabbath afternoon. Amuyo di nagsubli ako diyan kagawa. Kuna di tao di jay, kuna di jay naganak na ako na pastor. Saan ni nga maawatan no anya itinaramid ni Apo Diyos kini Samuel. That is the power of the gospel. That is the power of the gospel. Nga iti ibaga na kakabsan, nagbalin at dayaw, dagitoy ng anak na iti Efesos, nagbalin na dayaw, nga nagbalin nga ni Samuel, iti baryo iti ang pagkaw, to be the praise of His glory. Anya iti masapul tayo na aramidin. Itatang nga inted ni Apo Diyos, digijay na talong at indisyon. Itatang nga datayon, digijay nga ikan na. Anya itid na? He will give us the guarantee of the inheritance nga datayo ket ginatang ni Apo Jesus. Anya masapul tayo na. We will be reading the last two verses. Kaday tuy nga paset iti Efesos nga hindi inadal kaday tuy nga lesson. Verses 13 and 14 of Ephesians chapter 1. It is written, and we read, in Him you are also trusted. After you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of purchased possession to the praise of God. To the praise of His glory. Nugumatang kakakapsat, iti anyaman agaman. Taking for example, I go to the store, I will buy a brand new cell phone. Hanang nga gumakdatang cellphone ko, kapsa, it is a hands-me-down. Bigyan namin ni Darwin, kay Serwin, no, na umaandan, kay cellphone na tagay na din. Ito talaga namin. Still usable and well. Yung gumatang ka iti baro na cellphone, at the kakapsat iti box. Okay? Do not buy it when the seal is broken. Intun na iruhandan, tapchik-chikin dadayjay na baro a cellphone, ayakan na cellphone na. Ipakita na na it is still in a sealed box. Nakita ang seal. The guarantee, it is new. Dahil nga nangaramid, He gave the guarantee nga dahil nga gatangan. Gapu kinuan ang intid na dahil seal. It is perfect. Ijay nga panangrukod, the great. So they open. Pakita na mami ng parts. They try it. You buy it. You go home. You use it. The Holy Spirit
is the seal na jacket na itin ni Apo Diyos. It's guaranteed. You see the work of God, the triune God. Ni Apo Diyos, God the Father, made a plan. God the Son executed the plan. Sino timatay? Siya po. Sika pumatog sa to. But in our place, we are redeemed through the blood of the Son. Idin nga inawat tayo, dayjay nga redemption na inaramid ni Apo Jesus. With our decision, the Holy Spirit sealed it. Mawatay mo sa dayjay a decision mo, dayjay a decision ko, the Holy Spirit sealed it. At dan dayjay guaranteed. The future inheritance is guaranteed by the seal of the Holy Spirit. The moment we make the decision to accept Jesus as our personal Savior and Lord, God sealed our decision with the Holy Spirit. Isunti ko na ni Pablo. The Holy Spirit guarantees our salvation. We are saved by Christ. Di sa lutsod, kasalungan di pa nag-ientay. In church, we sing hymns. And may I recommend this hymn. The title of the hymn is Live Out Thy Life Within Me. There are 4 stanzas. We'll flash it on the screen. We will read it. While reading it, you can sing it in your heart. Stanza number 1. Live out thy life within me, O Jesus, King of Kings. Be thou thyself the answer to all my questions. Live out thy life within me. In all things have thy light. I, the transparent medium, thy glory to display. Stanza number 2. The temple has been yielded and purified of sin. Let thy Shekinah glory now shine forth from within, and all the earth keeps silence. The body henceforth be thy silent, gentle servant, moved only as by thee. Stanza number 3. Its members every moment subject to thy call, ready to have thee use them, or not be used at all, nor shuffling at thy dealings or thoughts of vain regret. The last stanza. But restful, calm, and pliant, from bend and bias free, awaiting the decision when thou hast need of me. Live out thy life within me. O Jesus, King of Kings, be thou thyself the answer to all my questions. In Christ, the open Kristo, in Kristo, aming pabindisyon, na kaya't ni Apo Diyos na ito, at dakin kamsa. Amen. God is good. God is good. Ang kararag tayo basta. Agyaman kami, Ama, iti ayat mo kami. Agyaman kami, tatumakder kami isangwanan, babaen kayo ti anak mo, nga nadalos kayo sa agyaman kami, tasinubot na kami, agyaman kami, taimbilang na kami na anak mo. Tulungan na kami nga rupo Diyos, babaen ti Santo Espiritu, nga agbyag kami, nagnited, iti tayaw, tinagan. Akas o Diyos, iti kanta, agbyag kakadikan niya,
O Jesus na. Through the Holy Spirit, lead us, O Lord. Thank you for your love. Thank you for your blessing. Itinagan niya ako ng Jesus ginawa. Amen. Amen. Niya po Diyos itinatay. I love this lesson. Kasta ka kamang let us share the good news. Let us share the itang lesson that we did. Gani na may ngalawas man ito. Ay eto na rin ako Diyos. Ay eto na.